Keamanan HFC kaliyo kure kasong pisak basan pawajar tingka. Hadin bakaliyo ora ekanam ladu jong kalempung elekai kenjat bol bakanai ngut ciliang. Kebala tiap kung first knockout football tournament nanya aside bela penyai daka HANM mulai selai karya unit. Keamanan HFC kala job daka bapan limno da sanal arkol. Ya kamaulai Impact FC haka jing kun final haka sengi balang hamanan lengkuj blok 8. Kabadan hamaulai nungkuar. Haka ni gasngi dan lang ubawan seng jerwa uri orang ba jong kamaulai kumukongsan. Balang perang Karbani Presiden barang ba kaseng HANM ba Nelson Karbani ba bawan nungsik kibadegi Vice President ba Venus kinukit kam ka HANM mulai selai karya unit bat kinukit kai. Haba pai sya kajing lakai final kalong kaba itanat ba dia kait baha. Ha kajing lakai jong ka kelas step kajing akun kelakut daga ba tep marchikol. Deha ka kelamit ba kajing lakai kelas daman kela. Ha ka ba kamaran HFC kelio ban tep iki saukol kentup ka shikol belayo A. Kadba ka maulai Impact FC kayo ban panpai tang shikol. Ha ka bakut jong kajing lakai lasami ki kusnam syabaro arki kanhun. Ha ka ba kamaran HFC kayo kore kasong pisa basan pawajar tingka. Rengkat ka tropi bat kitakma. Kadba ka maulai Impact FC kayo arpsan hajar tingka. Rengkat ka tropi bat kitakma. Pasnya. Pas banget tuh. Tenang na penyiar ka sedang kaya juru sa bisa ke basan pawajar. Walis pa ko bekat. Kata ke Impact FC bat Kaman FC ai kublai kerpang khamtame
ya i chipkas ban buram jungi i ba wan seng jerwa wei na ki riurang ba jong kari bat ka jaj ben riu i besyong basa hang ne po maulai nongkwar i badon ro ya kemensim bankit ban ba ya ka khya kashan jong kari bat ka jaj ben riu kham tam ya ki paj ba nong snong jong ka maulai plun borok kawai kublai sibun ba pila pelat ya kepor ba kodor ke jongpi watlah kejing bunkam handrai pilawan bandorungkat batngi han gasngi hakaba ka HNM mulai selakria unit kan penkut no ya kene ka football final kumba big jutep banalor kibabon ki isu kibakta ya ka ribat ka jaj benreu ladai ya kimat kijura kum ka ILP kakten khasi ka bodar isu ka HNM ka donro ya ka nongrem ba kumlo ban kenteu ya ki samla ki beton sap bakin keu syafrang bakin yat syafrang hak jingelaka jongki namar ni suto man bakum kari berkejaj beliau kumno ban klet ye kam basleu kumno ban klet ye ki bom ai jing mentoi ye kari berkejaj beliau ni hak ban bunkam nak benta ban organize ye ki tournament ki baper kenang bagi kun samla jungi kin klet ya ki jingdi basneu bat ya ki jingmen basneu namar kumbang YouTube hakane ka ri ka baik ka jungi om tang snong maulai Henry Haman laki district jong ka ri khasi baik jungi u jingdi basneu utau drok ular sutep bat ular kenrei bah hakane keri ke jungi ya bat kamulai Impact FC ke Melayu Asia banyak kun hari ni ke singi ke belong ke final hari ni ke singi bakin la Asia banyak yang ke jingjob hari ni ke tournament ke belah penyat hari ni ke seng HANM ti ke jing ku boleh ke lek lu sipai ba baru ke bedan lah hari ni buan sakhi yang ni ke jing elek kai klaim ke jing dan lang ke jongpi ke ni ke jing lek kai ke mulong ke bajob lega dingdan lang ujung pi ke pensingan ya gini ke player ya barok ginong penyat bagumju ru kamtam le ya gini ke players ke bailak ka pensingan ya ki bakin yo mesim sya bakin yalek ka hari ni ke final ke mta kesngi banganget scam ke bara ya gini ke nam job hari ni ke sngi ke long sya kita ke bala 3 stom 3 minit ini sngi barok ke bala leno balkumju yaki bam klem simlala ban yo ke jingjob hari ni ke singiru ngai scam banang ni sekmat piru bindang yai trestom kenang ba pin sayo pa yak jingjob ha ko ke singi pat ke banwan ngai ke jingku ble ke bakir pang lu ya ke snong molai nong kwal har jing alam jongrong ba snong ba kedor ba snong hibaro kawe ki blai sungum hai ke ni kemadan bagila ban pendon kam ha ke ni jing elek kai jong kini ke football tournament ke belah penyat dan ke HANM. Jadi jing kublai ke ya rui kirang badong jang kini ke blok 8 ke badan kini ke madan ke belah kuloi ban dan dekat ban Aisyah ke jing kesian na menta ginong penyat yang kini ke football tournament. Ti ngaskuah ban ong ifi ke player ke badan hari ni ke pual ke menta ba piru ban pin ai mensiam ya ki hep ke baret bagi nangla banyali akai hajing lek kai jongki baper om tang hari ni ke football hari ke babun jai hajing lek kai kom ke basketball cricket bagi wi hajing lek kai ru ai mensiam lam ki yalam ki betul nanti ki bagi lat ki hajing sniu jong ni ke pothe bagi numyo banyak simno ya hajing em jongki kom ba PE hari ni ki singi ke bamanta sibun ba ki kun samla ki jongi kilangop hajing di ke basniu ba
ke ba wanra ya kijing galong ya ka ying ka sam hi borok ko we bat kam tam ru ya ka snong ka tha ba ya ka jai ban riu hi borok ko we kini gigi borok kin pelong ya ka ri ba ka jai ban riu kijing ka batolar hne ngi don kam ikun samla kijing ki ba khlan ha ka bor met bor phan bat ha ka jing mut kijing por khat ru kijing ila kai football tang ba ka dei tang sport hne ka dei ru kata kaban ai fi gamet ka basat ka bakikran bagum jo ka jabing ka ban pro ai fi krang ba finna ban sakri. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center